دما خوش به بینرین هجا امی بویر و گشتان داوی لسر آستا جهانی دنوچین 20 دقیقه جهانی ده بارا پارو بکن کرم بکن دما خوش به جارکتن بینرین هجا مرنیان جی کشنا سروک واگنار پریگوژین بالارایا گشتی دایا سر روسیای سروک روسیا بوتینش بو جارا یکم لسر چارانوسا پریگوژین آخوی و راست راست نبجی مرنا لیدر واگنار بشراس کر سروکوماری اوکراینیا جی دبیجه تتکلیا وان بکشنا پریگوژین را نینا Добивался он результатов нужных. سروک روسیای ولادیمیر پوتین جارا یکم لسرکتنا بالافرا لروژاوای ولت آخوی کو دناو ده لیدر واگنر یوگن پریگوژین جهبو. И с результатом работал, но из-за границы в Африке. ولادیمیر پوتین ده دسپیکا اخافتنا خود جمالباتین کسین جانا خوش دستانر سرساغی خواست و دست نشان کرد که پریگوژین اکو ناوی دلیستیا رویان ده جه گرتجی کوچا داوی کریه. И для себя, и тогда, когда я его просил об этом. پوتین دیار کرد که دانین دسپیکی لسر بویری بدست کتن ده پشتاس دکه که اندامین واگنر ده بالافره ده بون او گوت. از دخوازم دست نشان بکیم که وان کسان جبو دوزامه هفپار اشار لدیجی رژیما نو نازی یال اوکراینای قباته که سرکه مشاندن. ام وی دزانن و وی جبیر نکن. سروک روسیای دیار کرد که او جدسپیکا سالین 1990 و پریگوژی ناستکه او گوت. ریبر واگنر شاشتین مزین کریه. پوتین یه پریگوژین کوکی کارسازک جهاتی و چارنوسک تولیهف بناف کری او گوت. او لدروی ولید نماز لافریکا و همجی لروسیای خبتی. بقاسه که از دزانم دو نوج افریقای وگریابو. لور بهن رایداران را هفدیتن پیکانی. هات راگاندن که روژا چارشمی لحرما توریا 200 کیلومتره لباکور روژاوای موسکوای بالافرک تایبت کت خواری و تقیا. دنجام ده همو رویین تده مرن. پشتی کتنا بالافره همو چا وگریا لسر پوتین. سروکوماری اوکراینا ولودیمیر زلنسکی راگهاند که تتکیلیاوان به بویر رنینه او گوت. Яким партнером, у кого є на озброєнні від... هر کس باش دزانه که او یک پیکانیه. کرملین جی ایداین درباره دپش پردایا کشتنا پریگوژین ده پوتین هیا رد کر. بردف که کرملین دیمیتری پسکوف گوت دوی لبنده انجامین تسته بین داکو مرنا پریگوژین به تکه زوره پشراس کرن. ایداین کود بجین پریگوژین به فرمانا موسکو هاتیه کشتن صدی صد نراسته. لودکیا لیدرین برازیلیا، روسیا، هندستان، چین و افریقیا باشوریا جبو برفرهبونه بدای بو لیدران ده داخویانیا هفپاریا و شانده اشارت به هفکاریا آبوری کرن. دلودکیا ولاتین برزیلیا، روسیا، هندستان، چین و افریقیا باشور یال جونسبورگه ده اشارت به هفکاریا آبوریا خورد هاته کرن. لیدران انجامنامه لودکیا برایس سپانزده به داخویانیه که هفپار پارو کرن. Vice President of the Federal Republic of Nigeria. د داخویانی ده بانگا جبو نونرتین زده یا ولاتین پیشکتی تاوی کنسای اولکاریا نتوین یک بویی بو نتوین یک بویی هاته کرن. COVID-19 infections and hospitalizations are on the rise. هاته دست نشان کرن کو باندورا ویرانکر آ کووید 19 لسر آبوریا گردونی دوام دکه.
Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku saziyên darayî yên piralî têne teşwîqkirin ku li ser polîtîkayên aboriyê xwe pêş bixin. Hat ragandin ku welatên biraysiz ji sêyan yekê parên hilberîna xwarinê ya cîhanê pêk dîne. Herwiha giringê didin ewlehiya xwarinê bi hevkariya çandiniyê. Banka Brysisê ya ji bo bicîhanîna rojeva pêşketina berdewam a 2030 hat dubare kirin. Civîna bilind a armancên pêşketina berdewam a ku meha bê li New Yorkê bê lêdarxistin. Di vî warî de derfetên giring afirandine. And then on the other side, you have 1/3 of food is being. Berendamtiya Brezilyayê ya ji bo mazivaniya civîna bilind a guherîna avhewayê COP30 tê pêşwazî kirin, wê di paşeroja bersivdayîna gerdûniya li hemberê guherîna avhewa de roleke sereke bilîze. Di danezanê de hat gotin pêşxistina pergalên diravdanê yên ku ji bo peydakirina herîkirîna dirav bilez, erzan, zelal û ewle di nav endamên Braysis de pêwîst dike piştgirî hate kirin. Devdîtinê de bav hat kişandin sergiringiya peymanên di navbera welatên endam ên bi pereyên heremî de. Herwiha pêwîstiya teşvîqkirina bikaranîna diravên heremî hate destnîşankirin. Di çarçoveya biryara berfirehkirina Brysisê de Arjantin, İmarat, Etiyopya, İran, Mısır û Erebistana Suudî ji bo civakî hatine vexwendin. Lûtkeya 16 Brysisê ya 2024 wê bi mazivaniya Rûsyayê pêk bê. Conta leşkeriya Nîjerê hewl dide ji welatên cîran piştevaniyê bigire. Piştevaniya herî xurt ya bo Nîjerê jî ji Burkina Faso Malî de. Herî dawî Nîjer de rewşa destwerdaneke li ser xaka welat de. Destûr da her du welatan got derbasî xaka welat bibin. Nîjer destûrda Burkina Faso û Malî ku li dijî destwerdana leşkeriya gengaz a civata aboriya dewletên Rojavayê Efrîkya Akwas têkevin sînorê wê. La patrie, son excellence le général de brigade Abdurrahman Chani. Alîkarê sekreterê giştî Wezareta Karên Derve ya Nîjerê Omarwa İbrahim Sîdî li ser mijarê daxuyaniyek da. Di daxuyaniya bo televizyona dewletê de hat dayên de wiha hat gotin. Di rewşa êrişeke li dijî Nîjerê de destûra derbasbûna xaka welat ya Burkina Faso û Malî hatiye dayîn. Em bî imzekirina vê peymanê kêfxweşin. Wezîrê Karê Derveyê Malî Abdullah Diop û Wezîra Derve ya Burkina Faso Olivia Rwamba duh serdana neamayê kirin. Wezîran di serdanê de bi Jeneral Abdurrahman Tiçanî ku serokê hikûmeta demkîya bi navê Encûmena Niştîmaniya Parastina Welat re civiyan. Burkina Faso û Malî ku rêveberiyên leşkerî lê wezîfedarin berê bi daxuyaniyeke hevpar piştevaniya xwe ya bo Nîjerê rakandibûn. Welatên navborî li wê yekê jî zêde kiribû ku êrişek li dijî Nîjerê wê weke rakandina şer li dijî xwe bibîne. Her du welatan li dijî destwerdaneke leşkerî balafirên şer ên bi tîpa Supertucano şandibû Nîjerê. Mesdames et messieurs, je notais avec satisfaction qu'au cours de la présente session, Serokkomar Mihemed Bazum li Nîjerê 26 tîrmehê jaliyê endamên alaya parêzvanên serokkomariyê ve hatibû bînçavkirin. Piştî vê di saetên êvarê de leşkeran ragihand bû ku wan di siladarî bi dest xistiye. Jeneral Abdurrahman Tiçanî fermandarê alaya parêzvanên serokkomariyê bû. Piştî derbeyê bi dirojan bû serokê hikûmeta demkîya bi navê Konseya Niştîmanî ya Parastina Welat. Encûmena Niştîmanî ya Parastina Welat di heftê tebaxê de lamîna zîna weke serokwezîr tayîn kiribû. Di dehê tebaxê de jî kabîneya ji 21 kesan a leşker û sivîlan pîktî eşkere kiribû. Herwiha serokê fermandariya giştiya Amerîka Orgeneral Mark Milley têkildarî hebûna hêzên wan li Rojhilata Navîn rixandin kir
ملی دیار کرد که روشلاتا ناوین جگلک آلیان به جبو وان گرینگه لورا او جه و هرمی در ناکبن هروها بالکشان سرتی کوشینا لدیجی داعش و گود تو امریکا هابونا خویا لشکری یا لسوریه و عراقی بدومینه. سروک فرمانداریا گشتی یا امریکا اور جنرال مارک میلی ده پیوینه که ده لگل تلویزیون مملکه یا اردنی دربار سیاست ولات خویا روشلاتا ناوین ده آخوی. میلی دیار کرد که روشلاتا ناوین جگل کالیان و جبو دولت نیکوین امریکا هریمه که گرینگ او ها گوت. به وی هرمی ره حوالتی و هفکاری که میا نیز هیا. ام دخوازن او هرم آرام ببه. هرم چاوکانیا سرکه یا پترولیه و چاوکانین انرژی جبو تواهی جهانیه. میلی آنی زمان کو اوه تکلین خوین بروش لاتا ناوین را بدومینن. هروها دست نشان کر کو دولت نیک بوین امریکا ناخوازه جروش لاتا ناوین در که و دیار کر پیمان امریکا یا لحرمی ویگلک سالان دوام بکه. میلی لسر پرسا گلوی امریکا هزا خویا لشکری لحرمی زیده بکه آن ناگوت. او گریدای آستا مترسیا ویدمیه. دوامیه ده میلی بالکشانده سرحابونا داعشی او هاگوت. هینا ایدولوژیا داعش زندیه. تروریستین وان هیجی لچولین سوریه و عراقی هنه. لو ما هیجی جبو مگفن امی تکوشنا لدی جوان بدومینن. هروها وی بالکشان ده سرویگه کو امریکا وی هبونه خوی یالشکری یال سوریه و عراقی بدومینه. میلی دیار کرکو نها روش جبری باشتره لیدی ساجی هولدانین پیویست دخوازه. لآلیه دن میلی لسر برساد دما داعش بتمامی ولتونه کرنه دی امریکا جور وک شیان ناگوت. اف بریار دی دستی سروکی امریکای جو بایدن و حکومت امریکای دیا. سروک مار عراقی لطیف رشید و سروک وزیر عراقی محمد شیا سودانی جویان دی جوینا ده هر دو آلیان تکزی لسر پاراسنا سروری خاکا عراقی و پیشی گرتنا در باسکرنا سینوران کرن. آلوزیا سیاسی و آبوریا لعراقی بویه سدما پاشکوه کرنا او لکاریا خاکا ولات لآلیه کی دولتا ترکا قرکر و لآلیه دنشی ایران. سروکومار عراقي لطيف رشيد وسروك وزير عراقي محمد شيع السوداني جفيان دروجبا جويني دست سروريا خاكا ولاتها بو وفي ساراغاندري يا سروك وزيرتي عراقي بدا خويان يا بلا فكري راغاند كو سروك وزير عراقي محمد شيع السوداني هفديتنك لقل سروكومار عراقي لطيف رشيد بيكاني داخویانی دهات گوتن هر دو آلیان روشا سیاسی او لکاری آبوری و جنگها عراقی گفتگو کرن. همان داخویانی دهات دیار کرن که دی جوین ده تکزین لسر پشتوانی حکومتی جبو پیک آنینا برنامهان لگور داخوازین ولاتیان یا جبو دابین کرن آرامی او لحی هات کرن. هروها هات دست نیشان کرن که هر دو آلین درباره پیکانین هلبجارتنین انجومنین پارزگاهان ده گفتگو کرنه که بریار داوی سال دورن کرن و پاراستنا آسایشا سینوران دا آخوین. هات گوتن تکزی لسر بیشی گرتنا درباز کرنا سینور و پاراستنا سروری خاکا عراقی هات کرن. دی جوینی دا قالا رولا گرینگ عراقی یا لسر آستاهرم مناو نتوی یاجبو بهیز کرنا آسایشی و آشتیا نافبرا ولاتان دهات کرن. لگل وان قالا قیران آوه و باندورین لسر جیانا ولاتیان هات کرن. روشانه ولاتین جیرانی عراقی به تایبت دولتا ترکا داگر کر بیکو گوه بده پاراستنا سروری عراقی بریا بالافرین شر و بالافرین بیمروف و بچک ایشی خاکا عراق و هرما باشوری کردستان دکه و خلکین سویل دکه آرمانج.
لالیکی دن شر دسلاتی یال سودانی ولات بر به کندالکی ودبه نتوین یک بویش بو وی یک داخویان یک بلافگر و بالکشان لسر روشا مترسیدار نتوین یک بویی گود شر لسودانی ولات بر به ویران کرنک مزن و دبه آلیکاری سکرتری گشتی نتوین یک بویی یش بو کاروبارین انسانی و کوردیناتوری آلیکاری آلزگین مارتین گریفیتس لسر روشا سودانی داخویانی یک بلاف کرد. مارتین گریفیتس دا زانین کوشر لسودانی ادناف برا آرتش و هزین پشتوانی بلز ده بگرانی بوسدما روشا آوارته امرووی و گود. او روشا شر یا کو بلز بلاف دبه برچی بون، نخوشی و ویرانی اولیت بخورتینه. گریفیتس دست نیشان کر کو اوجبو اولهیا سویلان پر بفکاره و گود. بفچون چه قاس دریج بدومه باندورا ویا ویران کرنه زیده تر دبه. لهندوران خوارن قدیایه بسد هزاران زاروک دروشکه نباش دنه او روشا مرووی خرابتر دکه ده خویانی ده ها دیار کرن کشبر شر هی باندورا نخوشیان جی دناوا جواک ده زیده بویه و ها ها دا گودن لگل امپری اولیت امکان درمان کرنا نخوشا نای دیدن سکتورا تندرستی خرابویه و گلک نخوشخانه ناین کار آنین جپازده نیسانه و شر دنافبرا ارتشا سودانی و هزین پشتوانیا بلزده دوام دیگه. مارتین گریفیتس تکلداری وی مجاری دیار کر که شر دکار تواهی حریمه بخنا و کاری ستک امرووی. لگوری دانیان هری داوی جبر شر الولیت بملیونان کس جهوارین خوبونه و نیزی میلیونک جی کوچبری ولاتین جیران بونه. سروک بری امریکای ترامپ دو جبر 2 سال تجوی هات بو وکرن هات گرتن و این ترامپ هات اکشاندن آگاهی لسر هات گرتن و پشتی و 20 دقیقیان جگرتیگه درکت. سروک بری امریکای دونالد ترامپ کو به هنجتا گوهرتن انجامین هلبجارتنا سروکوماری امریکای یا 2020 دهاتا دار زاندن چوگرتیگه آتلانتیا ایالتا جورجیا و تسلیم بو. ترامپ کو ایوارا پنجشنبه بکنوی که چوگرتیگه هریما فولتونه خرادست کر آگاهین وین شخصی هاتن قید کرن و وینه سوجیوی هات کشاندن. ترامپ بقاسی 20 دقیقان دگرتیگه دما. ترامپ دی 22 تباغی ده $200,000 کفال دابو. دی دیروکا دولتین یک بوین امریکای ده تو سروکا که دگرتیگه ده وینه که سوجدار نهات یک شاندن. دسي دوزن دنين كوبري لديجيوي خاطبون وكرن رايداران حوجة نديد كوينيا تومارا سوجي ترامب وركشاندن. ددا خویانیا کو ج طرف شریفی اولکاریا هریمی و هات دا انتهات راگاندن کو ترامپ به هنجتا شانتاج و کمپلویج بو دمکی کن هاتیه بنچاف کرنه. چاپامنیا امریکای راگاند کو سروکوماری بری پشتی کو جورجیستان درکت چوکلووا گولفی یا بیدمینستر یال ایالتا نیو جرسی. دونالد ترامپ پشتی درکتن آجی گرتیگه دمکی کن لسر حساب خوی تویتر عبری وینه که کل گرتیگه به پیامات دستوردان هلبجارتنی تجاری خرادست ناکم پارو کره. به وی آوائی ترامپی که هشتی چلیا 2021 ده پیام خوی داوی و شاندو پاشه حسابی وی تویتر هاتا آستان کرنه پشتی 2 سال و نیوی یکم پیام خوی لسر وی پلاتفورم پارو کره. هند چاردرین سیاسیین امریکی دبیجن کو دونالد ترامپ ادعا دکه کو هفریکن وی وان سوجدارگین لهمبری وی دکن تاکو نهیلن او جبو جارا دویمین ببر نامزد.
بینرین هجام گشتن داویان و چین بیزاقا جیهانی هر شاد و بختار بنه.